Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, edisi sore hari kita meredikan kelengkeng. Kelengkeng. Kelengkeng diamond kristal nih ya. Cek lo. Inilah dagingnya. Wow, mantul. Ada bijinya ya. Tapi manis. Manis banget. Yang mau order silahkan. Dodolnya masih banyak. Kena hujan tadi pas kita manjat. Oke. Yang pack ada nih. Banyak. Silahkan di order. Oke. Terima kasih.